Ke pouli he pōnai ko talia he whānau ke pole e tau hikianga, ke he tohi whakawe, ke he tūtouanga, ke tūlua ki he whahe taupu e kua mole. Kua manaki ke vili e tau matakau whānau taki maanga. Mo e liu whakangahua e tau e ke pule lango matai ki he tau iki pule. Ka alawhalai atu, kua Esta Pāwihi hane he totola do wala tāla tutupu, ke lāta ia mo i pō ua nei koe aho hongfulumatolu, he mahina ha au kuso. Whakamua kua talia he whānau ke pule e tūtouanga ke tūluaki ke he tau whakatuwhānau whakalata-lata ne whā ke hiki whaluwala he tuhi whakawe he motu ke he alautola whanoanga he aholotu e whahe taupu e kua mole. Kua whakailoa ai he takitaki he komisi haka tuhi whakawe he whānau ke pule koe lilifu ko Pili Tālangi e hoko taki he komisi ke he tau manatu he tau tangata ne kua longana ke he tau whanoanga ne whakahoko ai he tau mahina e kua mole. Ke he whānau ke pule he whahe taupu e kua mole ne whakamatala ai he takitaki he komisi koe lilifu ko Pili Tālangi e tau manatu ne kua longana mai he tau tangata. Mō lea e ua seo e tangata ne kua whakatutala me komisi haka he tuhi whakawe ke he mga aho ne watu e lau tulu ke he tau maanga mo e whalu e tau matakau. Toko hongofulu matolu e maanga ne whānau me komisi, nā kai whai whānau me maanga ko makefu ha kua pehe kua whitāni e halau tola tau manatu he puhala atu ke he komisi. Tahani e matakau mai whafo he whakatu whānau ne whānau me komisi koe matakau he tau tangata ni kua maua e tau whakamailonga pulotu mai he aonga USB ko USB alumni. Nā kai tokalonga e tau whuata ni watu ke tau whanoanga ne whakahoko me tau maanga. Hanei e taha wala he whakamatalanga he lilifu he takitaki e komisi haka he whānau ke pule ke lata mo i tuhi whakawe ko lilifu ko Pili Tālangi. Si whiawhia lahi e tau tangata ha ko maike ke maua i whiwhilianga ia ke lau tolu. Whahe mta kupu i ngasia lau tolu mo e tau whiwhilianga ia. Kai nā kai tau se tunga he whitunga whuluma wha mo e hiwa ngu whuluma taha hiwa ua. Hana e kisianga. Koe hana whoke tuanga ke waha ha te ki whanu. Tau whitunga whuluma wha koe tohi tāwa. Koe leo taonga. Le whānau e tau whakamāmanga mo e tau whakailoanga ki tau tangata. Hiwa taha, hiwa ngu whuluma ua. Hia whoki. Leo taonga, iloanga he tau eke pore, mo i tau mtakau, kua tokolonga ne mailonga ki ai. Ke tau pepa kua toka hifu, mo i sia ki ai he komisi. O e la ia tari mai he mga huia hiwa taha hiwa ua, kua riu whoki, ke hohoko atu ke tau tangata. Si hanai ki sianga, ke mga hunei, fōu ke kisianga ke tau tangata ha tau tō. Nā kai haki ai e teknolo he telefoni, kompiuta, ke tau mga harana. Kā kai mga honei, pōkua nā kai toronga e atu hau fuata, o mai ke tau whananga. Ha ko mama e lau tōru, mo i kisia e tau whakahoroanga i loto he tau telefoni ve uta tālai mo e whai loaki, pōko pihia kai waha, nā kai tunga whamua. Si haia ma lilifu e whanu, ha mau tolo a ngā hua. Nā kai whai ngā hua, ne siau pasene. Kai hana mau tolo o taki kua tuku mai, mo ia mamuna ki whakarahi. Ke he hātau tolo tarianga whakihiku ke whikau nei, ke tātu ki he tau tangata. Koe mga ho haia ke kisia e tau tolu, kai ke kua tau se e tau vilianga. Mga ho haia ke kisia e koe whewhe e iloanga ha tau tolu, tau tangata, e tau whakahoroanga mai toi whakami. Ne whakau atu e lilifu ko Tālangi ke he tau maanga mo i tau tangata ni kua talia mo i wina atu ai ke komisi ke watu mo i whakatūtala hangao ke he tau hikianga ke he tuhi whakawe he motu. Kua whakau e whokia ia ke hana komisi, ne kua ngahua o loa ai, ko ia e hukui po ke hangai takitaki he komisi, ko e ke pule motu sien he mana he kau, tau iki pule, ko tau lilifu Crossley Tātui, mo Sonia Tālangi, sipihia tau e ke pule, tau lilifu ko tō fua pule tama mo Ian Hipa.
Ni kua whakakisi fua ki tau manatu whakau he pale mia lilifu o Dalton Tangilangi ki tau ngahua he komisi mo haana tau manatu ke whakau hoho ke tau tangata he motu ke watu ke vili ke aho tōlung whulumataha he mahina nei hao kuso ke he tau mata whakatu whanu whakalata ne whā ke whakahui ai ha tau tōlu a tohi whakawe. Ko whakailoa ai fōki he whahitapu e kua male mai he takitaki he tau wilianga he motu ko Darren Tohovaka. Kua mana ki ai ke whakahoko e tau wilianga lahi ha Niue ke lata mo wilianga he tau takitaki maanga ua awhi ua whulumawha. Ko talia mo whakamoli ai e wilianga nei ke whakahoko he aho whaiumu aho tōlung whulumataha he mahina nei hao kuso. Ka mata e wili he matahala hewa he pungipongi ke whakausi mai he matahala ono he mga hoa whiawhi. Hanei e tau walatala ia. Ko whakailoa atu ai ke tau tangata osi ko hawhangi ai ke mga aho nei ke tuku atu e tau papa whakatū tangata wili ke lata mo e tau katoa whaanga takitaki maanga kia ia e takitaki he tau wilianga a to honko e matahala hong flumaua tupo la he aho tuloto he whahe tapu nei ko e aho hong flumalima he mahina au kuso. Mai ke maua e tau papa whakatū tangata wili nei ke he kupenga hila he whakatu whono po ke maua mai he whahinga hoa whakawhili fua kele kele mai whahe whakamotu i whonua kula i alofi ke tau mga honga hua. La lafi atu fōki ke he tau whakailoanga nei mui tua ke he puipuianga ua flumalima, ua flumaono mai ua flumawha he whakatu whono tohi whono ke pule ta he awhihiwe seo ono flumaono. Kua whakailoa atu ko hawhangi tua ai e tau tohi whakamau tangata wili ke lata mo tau maanga osi ha Niue ke kisikisi atu ki ai ke tau mga aho tonu nei. Kua maeke ke kisikisi atu ke he tau whakamauanga tohi nei ke he whahinga hoa whakawhili fua kele kele mo he whahe whakamotu i whonua kula e alofi ke tau mga aho ngā hua. Kua manaki fōki ke tuku hake e tau whakamauanga tohi nei ke he tau whale tolo he tau maanga osi he motu. Tō pā ai e tau tohi whakamau tangata wili osi ke aho ua fulu i e mahina ne ao koso ka tātonu ai e matahala whā he pale lā. Kua mahuenga e mga aho ka pā ai e tau tohi whakamau tangata wili hako e tau kakano nei. Ka pā e tohi whakamau tangata wili tō nākai mai ke whoki e hahingoa ke whakamau hifo po ke utakehe mai he tohi whakamau tangata wili. Ko lau tolu nine kua whakamau e tau hingoa ke wili ki loto he tau tohi whakamau tangata wili ne mai ke wili. Ko tau tohi to toko osi mai he tau tangata wili po ke mai ia he taha e tau leti stala ni leveki ke he tau tohi whakamau tangata wili kua lata ke maua e tau whiwhilianga whakahiku tō pā e tau tohi whakamau tangata wili. Ko maua e taha whakailoanga mai he whakatu whanu he pungi nei, kua liu whakangahua e tau e ke pule toko whā, ne lango matai ki he tau i ki pule. Ne whakamauki e tau ngahua halau tōlu he matahiku he mahina uni he tau nei, ke mga aho ne osi ai e papa a whaswhasianga tupe he tau e kua mole. Ka pehe e pale mea li lifu ko Dalton Tangilangi kua whiwhili, mo talia kia e whanu i ki pule ke liu whakangahua halau tōlu nei, ha kua ki sia e aonga halau tōlu a tau ngahua, ke lango matai atu ke he tau i ki pule. Ko lau tōlu e tau eke pule lango matai ke tau iki pule, ko eke pule mai he maanga ko taumakotanga li lifu muia ki tuki Ricky Makani, ko ia ni lango matai ke iki pule he pataanga mai tau ngahua lalahi whakatu whano. Ko eke pule motu li lifu ko ka hea lani sina he mana he kau, ko ia ni lango matai ke tau pataanga whahinga hua Central Agencies. Ko eke pule he maanga ko mutalau li lifu ko Maureen Melekitama, ni lango matai e toa ia ke iki pule, mai pataanga he tau whahinga hua mai tau tangata. Mo eke pule motu li lifu e mani whakausi manawa lui, ko ia ni lango matai ke he iki pule, mai pataanga he tau whahinga hua mai tau koloa tufunga sia. Pehe mai e whakailoanga, kua liua lau tōlu ke ngahua, ka mātai aho hong fulumau e mahina au koso, ke whakausi mai i he matahiku he tau nei aho tōlu fulumata e mahina ti sama. Ko e whakatutalanga he BCN News mo e pale mia e ua whahe tau pue e koa mole, hanga wia ke tau huhu he tau tangata, ke he tuanga he tau katoa whanga nei, ne pehe mai e pale mia, kua whitani e tau whakatufonu whakalata-lata, he mautali ke uta kehe e tau katoa whanga nei, katalia he tau tangata ke he wilianga public referendum, ke malikisi hake numela he whono iki pule mai he wha ke he ono. Ke he whakailoanga ni maua he pungi nei, kua puhala atu e tau manatu whakau e pale mia li lifu ko Dalton Tangilangi,
mai hingoa he whono i ki pule. Ki alau tolu e tau e ki pule langu matai, ke tau i ki pule hako e halau tolu tau ngahua mahuinga. Mai langa koe liu whakangahua lau tolu nei mai he ahong fulmaua he mahina nei hao koso, ke hoko atua i ke aho tolu fulmataha he mahina ti sama. Koe aho ua fulmawalu he mahina me he tau nei ne whiwhili ai he whono i ki pule e matakau taki mai whahe whakapuloa BCN. Ko lau tolu ia ko Reverend Scanlon Misiapo, Dempster to mai lunga, Thomas Tālangi, ina ngāra wakawhi Patrick Lino, mo Reverend Dr. Penny Tongiatama. Ko tau hukui he whakatuwhano, taha mai he whahenga hua tāna ki tūpesi, taha mai he whahenga hua whakamotu. Ko aho tolu e mahina iulai ne whakahui ai e mata whakatuwhano tohi he whahe whakapuloa, Broadcasting Board of Directors Amendment Act, uawhi ufuma wha, ke malikisi hake tau hukui he board mai he ono ki he walu. Koe mga honei, koe ta taitua e tau numela tangata ngahua tu mau he whahe whakapuloa, mo lau tolu tau taki he Board of Directors, koe taki toko walu. Toko tolu mai e lau tolu tau taki fōu, nena nofo ke he motu ko New Zealand. Koe whahe tapu e kua mole, ne he hoko e taha whanonga lahi ke lata ia mo lau tolu tau iki pule, ke lata ia mai Foreign Affairs, he tau motu he Pasifika. Ne hukui ai he iki pule he tupe li lifu ko Crossley tātu ia Niue, mo e tau ofisa he whakatu whano, koe tuhi kupulahi ko Peleni Tālangi, mo e taki Office of Foreign Affairs ko Emi Hipa. Koe tau whakasino ne whakaonga ki he tau walatala nei mai ia he matakau Pacific Islands Forum. Ne taki ai he palimia mai he atukuki ailani e whano nei ko ia koe lilifu ko Mark Brown. Lahi e mahuinga he tau whakatutalanga ki he whanonga nei. Hako ama mana ki lau tolu, ke tuku atu e tau matakupu nei, ke lata ia mai whanoanga he tau taki, he tau motu e Pasifika, ko mana ki ai ke whakahoko he motu ko tonga, he mahina nei. Sipia fōki mo e tau whakatutalaanga, ke he tau whakaholoanga ki mua, ne whakatoka ai ki loto he 2050 Pacific Strategy. Toko hongfulu maua e tau lilifu iki pule mai he toko hongfulu mawalu e tau motu e Pasifika, ne kua honghoko atu ai, ke whanoanga ia. Ko Nora Swan, ko ia koe taha whiwhine Niue, mui whin Samoa tala haua ke he tau whahe whasoni ke he motu nā ko New Zealand, ne hoko mai ia ke he motu e tau whahe tau pue kua mole. Ko tau sea ia taha whakakoanga mai matakau Chamber of Commerce ne whakahingo ai, ko e Dressed in Confidence, ke lata ia mo tau matua whiwhine koe tau a whine ngahua ke whahe pisinisi he motu, ke he whale tali whenonga nā ko Scenic Matawai. Hongfulu matolu tau he ngahua ia ke he tau whahe whasoni I New Zealand. Mo I whakakise ia e whalua tau whakakoanga ke lata me tau pisinisi ki ke motu. Tala hau mai a Nora Swan ke BCN News, manako ia ke langu matai mo I whakakise e tau tala tupu whakaholo ke hana a pisinisi. Mo tau mana ne kua lata ke mai longa kiei, tunga e tau malolo po ke milino ke tau manamanatuanga ke maua ai e sino malolo. Pehea ia mahuinga ke mai longa ka manako a koe ke whakatu e pisinisi, koe whakatu e koe hako manako lahi a koe kiei mo mokoina ki a koe ke mēkea I a koe ke whakalaulahi atu whoki e hao pisinisi he tau I mua. Toko whangu fulu te tangata ne uatua I ke he hana whakakoanga, mo I pehe a ia mokoina lahi e whakakoanga nei ke ia hako o mai whoki e hana tau whanau whiwhine mo ia ke he whanonga nei. Mo mai ke whoki e lau tōlu ke whileweia mo tau mga whaua ke he motu, mo I whia e hana tau mga whaua ke whileweia mo lau tōlu. Tā he tau matapatu manatu nei whakatūtāla ke he whono he tau whaiaonga mo tau tangata ngahua he tau aonga ne ua he motu mo lau tōlu e matakau he tau ulu whaiaonga Pasifika mai he motu ko New Zealand. Hanga o ia ke he tau hikianga ke he tau tekenolo digital transformation. Tūtāla e BCN News ke a Jerry Leopepe he whahitapu e komole. Pehe mai a Jerry Leopepe ki a BCN News, ko ia ne takitaki e tau whakatūtālanga nei, he tau whahitapu e kua male, ko whiawhia lahia ia, ke whakatūtāla hanga o ia, ke tau puhalanga hua fōu nei, ke ne whahingoa ai ko digital transformation, mua atu ke he artificial intelligence, po ke AI, mo tau puhala ke whakaonga ai, ke whakaholo ki mua, e tau ngahua mai mitaki he tau puhala tau si ngahua he tau aonga. Mai longa e tau tekenolo fōu nei, he pehe ia ke langu matai ke tau puhala ngahua he tau whaiaonga, mua atu ke tau ngaho nei ne ngā hoa e tau whaiaonga ke whakaako e tau whanau. Pehe ia nā kai ni ko Niue ne lau ia ai ke tau le kua nei, lau ia ai whoki e tau motu ko Samoa mo tonga, mo whalu motu whoki he toko ngā hoa e tau whaiaonga. Ko mena ia ko mahuinga ke iloa, mo mai longa i tuanga he tau
teke nolo fuo nei ke lango matai ke tau puhala ke whakakua ki e tau whanau ha tau tolu. Pehe a Jerry leo pepe mōli ko e tau teke nolo fuo, kai kua lata ke mailonga e aonga he tau teke nolo nei, kai maua ka fua e tau tauwhianga ke he tau anga whakamotu he tau tangata Pasifika. Ke whakaosia ki hata tolo da walatala te tupe pōnei, ne whakatutala e BCN News mō Sally Paia, he whahitapu e komale ko Sally Paia taha i tau tangata Niue ne maua e tau whakamailonga, member of the New Zealand Order of Merit he tau uawhi ua whumatolu, ke mailonga ai hana tau ngahua mai tau whuata ne no nofu e ke whahitonga nā i Okalana. Hanei tu walatala ia. Tala hau mai ia ke BCN News, ne toke ia Niue he mga aho ni hongful mawalu tau tau mui hana, moi naka i whai manakua ia ke liu mai ke he motu. Kai hongful mau e tau tau kua male ne liu mai ia hako e tau whikau mga whaua, moi hikia i hana manatu. Tali mai he tau mga aho ia kua wha liu mai tu maua ia ke he motu, moi tālanga e tau koloa ke whakafua atu ke tau tangata, tunga ke aho whakatata he maanga ko la kepa e tau whahitapu e kua male. Koe tau carving hako e the manhako ne tause koe hobby hako for my own personal well-being. Hako e monei kua mōre autu te kua gone to another next level e tau. Koe te tā nio he waka Niue, kua tā oso e tau waka Pasifika osi si koe whakakisekise he mahina e ase petema i Yokalana e mena whakamua koe art exhibition i Yokalana he mahina a September. Si koe tau waka i he Pasifika, ai ka whia manako tau whakisia, ai i Otala he mahina September. Koe tau mena e ne tau siau, it's for my well-being, it's not for commercial value. Koe tau siau ke furuala me whia e loto ni. Keeps me young. Pehea Sally Paia, ne kamata tālanga koloa ia ke he tautau e kua male ke whakaonga e tau wala akau, mui whakakise e whalua tau mana mahuinga ke he mui tala talai, hangau ia ke tau koloa mai Niue, tunga e unga. Nā kai whanua ia ke he tau aonga ke whakaako ke he tufunga tala talai, koe mana whakaako ni e ia si whanu whakahanga pihia. Si pihia hando tolu tau walatala tu tupu ke lata ia mo e pūli he pōnai liu mātuta ki mai ke lata me tau walatala hando tolu he pūli he pō tuloto tau walatala whakaperi tānia kai ma vehe atu ke he pūli he pō, no no wha, munui ni pō.